Gukirete kieha na kigiriko gicagi-ini gia Kiu gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu kaunti-ini ya Murang'a thutha wa mutumia wa ukuru wa miaka 68 kuragwo na mwiri wake ugaikio irima-ini ria Kioro. Magikomithia giko giki kia unyamu, aikari aya ni marigithetio kiria kiracungiriria mutumia uyu kuragwo kuona akoretwo na uiguano na aikari ya itura riri. Siku ya leo tulikuwa na mkutano na yeye. Sasa ndio sijui ni nini imempata kati ya siku hiyo na leo. Sijui ni nini imempata hapo katikati. Aikari aya ni moretie kugacirithio kwa ugitiri mwena ucio, udumwe na kuria honge cia uthuthuria gwika mituki na gutafanio uthuthuria wa kinyi niguo kumenyeka aria maratafanirie giko kiu na gutacukirio ikinya aria kiwatho. Maya makihanikaga County Commissioner wa gitaru gia gatagati wa bururi Wilfred Nyagwanga ni oretie muingi wa gitaru giki uhimbirie mubango wa nyumba 10 ari ta njira ya kuhitana na kumana na kuongerereka wa ciiko cia wekinae kaunti-ini ya Murang'a. Tuanze kuchungana, ujue ni nani anakaa na wewe. Maneno ya nyumba 10 ni muhimu kwa sababu hivi we want kutukiria maneno ya kumalizana na maneno ya uhalifu. Tutaambia polisi, ongea na polisi, mumepatiwa namba, hata mimi nitawapatia namba. Tuhakikishe kwamba 100% watu wanalala salama na maisha yao. Nyagwanga uria ukwaragia mwena wa makomboki ni ahinyiriirie ati ino noyo njira ya mwanya ya gutigirira ati aria matafania ciiko ici ni matacukirio ikinya ria kiwatho.